Национальный художественный музей. Сибирге билер бир лахан түмел Жакускай куаракка тыһынча тоғыз сүз төрдөнү сылтын үлелир. Сахас кескиледен кырайы үйрәтәчилер. Художниктар научный чинчияр түмсүлерин көгөлләһинен төрүттеммит. Манна 16 сүрбәһис үйәтәгән ноча ваннада атын амып художниктарын үлеләре хараллан турар. Сахасирин искусствотын көрдөрөр үлелер онақсыз үйәттен сағалан баллар. Жакускайга үз филиал үлелир. Михаил Габышев атынан таз дойду искусствотын галереята. Афанасий Осипов хартыналарын галереята онна выставка залата. Музей нам сунтар татта онна булын улустаргар әме филиаллах. Сүрін хартыналары тыһынча тоғыз сүз сүрбағы сыллақа Третьяковскай галерея бәләхтәбит. Меценат Михаил Габышев бәләхтәбит күнді хартыналары Италия, Франция, Англия оннада атын дойдулар искусстволарын кардырар. Саха художниктарын үлелері народ кең туттута болар. Манна живопись оннада атын народ мастардарын үлелерін аңахуктарын көрөкқа сөп.